Inhlikani kwenu mjani la iphilani lava kula ku ta basisa timhaka to tala leti nga kona aka social media more especially ka vanhu lavo rhandza Xitsonga ne ni na Papa Rhulani mangona ni na Papa Rhulani lexi ni tlhelaka ku basisa xo ngopfu i timhaka ta leswi mi nga swi voka circulator. Sometimes artists va ri ka influence of alcohol, sometimes mi kuma ku vanhu vo lava ku la ku ta phusha ti-agenda ta vona hi munhu. Ni swi voni swi endleka hi December Papa Rhulani va n'wi lwela ku a khandziya movha yihi, a khandziya movha leyi for vona ku lava ya kona swi ta va olovela swa vavasati, swi ta va olovela swa vibe hi ku hi na Papa Rhulani a hi famba na Papa Rhulani. So mina tanihiloko ni ri manager a ni control ngopfu vutomi bya Papa Rhulani kambe ni controla ngopfu ti-commitments ta mina na yena na leswi faneleke ku swi endla leswi endlaka ku maybe va kha hi tsakisa vanhu mi n'wi buka hala hiya fika ni meka sure ku Papa Rhulani wa nghena xitejini hi nkarhi a va ri right a mi tsakisa. Guys and la ta vulavula ntiyiso wun'wana i ku lowu mi nga wu tiviku laha ka social media mina Papa Rhulani ha ri swin'we ha tirha swin'we na ri manager Papa Rhulani. Hey Papa Rhulani u kwihi, Papa Rhulani u kwihi, n'wina mi vutisa na mihlamuhlambelekini ma n'wi vona hi loyiwani. So sweswiwani ta va ku ri nkarhi ni nyiketa ni vulavula ni vutisana na yena swin'wana na swin'wanyana mara before ni vula sweswo na la ku vula leswiwani ku na vanhu lava va yaka ka Papa Rhulani hi ku lava ku vona va lava ku duma va kha va tirhisa yena. There is something lexi mi ni nga ti byela loko ni sungula ku tirha na Papa Rhulani lexi lava ku xi fikelela and so far se ni na fika laha ni yaka kona and even the family na maxaka va broadcast well lava nga kusuhi na Papa Rhulani va tsakini hi swona. So a hi ti-updates hinkwato ni nga ta tshama ni kha ni ta ta fika ni ti nyiketa mara nyamuntlha artist yi kona hi leyiwani yi kona kwala Joni yi healthy everything is fine. So lexi na va kulakula ta ni nga xi condondi ma ti-comment ma vanhu ma ti-producer te le kaya ni twi un'wana kwala ka ti-comment a ku ri vo n'wi twela Papa Rhulani. You can't u n'wi twela yini because Papa Rhulani a ni tsundzuka a tshama ku ni lava producer or yini ko va hi ku vanhu they are desperate of like va tiveka they have to use him look at the influence of alcohol for them ku va tiveka through yena and which is wrong. That is the reason why nyamuntlha ni koti ku endla this life ku lava na ta mi basisa. Ku na risimu leri a ri nga chayiwa khale lekere a ku ri viri la ta ri humesa ra vuswaswaswa a ni ri tivi as manager na yena u rhanga swi tivi sweswo. Then ku va na ti-circulations ta ti-video ti mi nga ti nga ku circulateni hinkwato Papa Rhulani la ku humesa nghoma swi ku njhani. Yes ku na DJ Mashonza la nga humesa a nga teka Papa Rhulani I think va famba va studio ku fika ku endliwa sweswo mi nga swi vo swi trendanya clip I don't know what happened there, it's a clip or it's a song I don't know and ni lava ku swi fakaza sweswo but then vo tala va blame mina va ku wena swi komba ku Papa Rhulani a wu manager kahle van'wani va ku Papa Rhulani hi yena a nga ri ku kahle. Se mina ta vutisa leswiwani loko ni ri na n'wana ni byela n'wana ku n'wana a tshama ndlwini a nga fambi navusiku ivi n'wana a famba a huma navusiku a dlayiwa mi tshika ku blame xigevenga ivi mi ta blame mina kumbe mi lava ku blame n'wana ku why n'wana u humi navusiku why wena mutswari u tshiki n'wana a huma navusiku ku fanele ku blame xigevenga. So na mi sweswiwani ni blame vanhu lava va nga ku drageni ka Papa Rhulani into their own agendas leti va lava ku ti phusha through him. Guys lexi mi lava ta xi vula a hi tshikeni timbili to biha. Papa Rhulani humese avuxeni xigazini hlekela tin'hweti yi na 6 months sweswiwani yi khoma 6 months February leyiwani avuxeni xigazini mara mi le ku sukumeteleni ka n'wana wa vanhu ka vana wa vanhu ku ri ya humesa nghoma and swa tikomba ku mi swi vula mi nga tsakangi. Loko ku ri mi fostele Papa Rhulani ku a humesa nghoma mi n'wi fostela dokodela Thomas Chauke why mi nga va fosteli vona cause na vo i ntlambi. Dokodela Thomas Chauke wa mi nga va fosteli vona General Muska wa mi nga va fostelangi lembe ri nga hela na vona ku va humesa hi ku na vona i tintlambi mara swa tikomba ku ri a ka ha ri ku va mi byela munhu ku ma n'wi hlohlotela ku endla swa kahle since va humese nghoma leyi avuxeni xigazini i dume hi yona sweswiwani ya haba na vanhu vo tala va happy hi yona mara n'wina vanhu a mi tsakangi mi le ku sindziseni ka n'wana wa vanhu ku ri humesa a wu yo thujela u right a ku thujeli yena a nga thujelangi n'wina. So mi fanekele mi swi appreciate magaza tshikani vuloyi tshikani timbili to biha. Xin'wana ni nga ta xi vula i ku ri loko ma ha fostela Papa Rhulani nga humesa a swi tiva ku ha mi lava ku ta twa hiti mi lava ku lava ta compare avuxeni xigazini na project leyi a nga ta va a yi endlini then mi ta kota ku kuma xo vulavula hi xona mi ta ku hi swi tivini u wini a ku va hiti yin'we ntsena. The guy la famba kona la jikajika kona hinkwako vo khona 18 hinkwako la famba kona va n'wi criticize va ri Papa Rhulani a yo tlumbela mara why n'wi nga zami na n'wi tlumbela hi vona
timbilu to biha ne van'wana hi ta tsandzeka ku nghena matilweni mhaka ma vulavuleli na maendlelo ya hina hi bihe ngopfu timbilu ende loko Papa Rhulani a humese nghoma liya a nga fosteriwangi why sweswo mi famba mi fostela mina tanihiloko ni ri manejara ni mi pick up swo tala ngopfu and I have drafted everything down project kona ka salani producer leswi hi nga yimela ntsena ku hi endla swilo swa hina hi nkarhi wa hina hi tsakisa vanhu Papa Rhulani u ta endla ti-collaboration na vo DJ Mfundhisi Paka Mtakaro na van'wana vo xa makhombo loko ku ri ku na vona va ta va ri interested hinkwato ti-artist ta Xitsonga hi tsakisana hi ri Matsonga hinkwenu then we showcase our talent ku nga ri timhaka ta ku mani u la ta teka credit and mina tanihiloko ni ri manager I don't have any beef with whoever artist I don't have any beef ni support ni tlhela rhandza vunanga hinkwabyo bya Xitsonga nqambi yin'wana na yin'wanyana leyi lava ku endla collaboration na Papa Rhulani ku na ti-terms and conditions ta kona tin'wana ta kona ti-terms and conditions i ku ri how are we going to work this project after loko se hi tirheni ku ta humelela leswiwani hi leswiwani ku tshama hansi as manager hi vulavula hi swona vo fana vo DJ Mfundhisi we are already talking about that laha hi nga ta swi tiva ku ri hi ta mi nyiketa feedback ya njhani ku ya emahlweni so mina ni kombela ku ri n'wina hinkwenu mi va ka mi ta biha timbilu Papa Rhulani a humesi ti-producer na swi ta ti tele ngopfu and hayi ku wena Philani wo tsandzeka wena Philani wo tsandzeka u manager wo tsandzeka Papa Rhulani nyiko yena wa yi dlaya ni dlaya yini hambi no famba ni ya studio let's say le studio sweswi hi mina Philani manager wa Papa Rhulani a ni ta fika ni ku yini sweswi a ni ta fika ni yimbelela mina I support his choices since choice ya Papa Rhulani ku ri ku ri ni ta ni ya chaya ka salani I support it so ni nge pfumeli ti-producer mi ta fika mi koka Papa Rhulani mi n'wi yisa hala na hala mi ku hi mhaka ku vanhu leri va lava nghoma vanhu va lava nghoma hi laha hi tirha hi nawu hi tirha hi paperwork la nawu wa mina na Papa Rhulani a swi pfumeli ku Papa Rhulani a chana producer yin'wana without my consent and I think that is a mistake that has happened and that's I'm here to fix it ka ku munhu mi ku ya humesiwa swilo swi tlhe swi nga vi swona hi mhaka ku miri i lava ku humesa nghoma a hi tirhisi swona sweswo and then n'wina mi nga ku swi endlela ti-producer n'wi mi twanga ku mi na matimba yo loko Papa Rhulani a ri ka bad influence of alcohol mi teka advantage swi tshikeni n'wina ni mi voni mi khometa mu ku for like the likes of DJ Khabi very ikhazi wa Papa Rhulani mara loko u nga vulavulanga na mina ku hi kota ku twana ku hi endla hina swi nge pfuni nchumu ku mi teka Papa Rhulani you drag him into things mina I'm not here to control his talent but I'm here to control his lifestyle na xitayile xa nga nghena xona musicini for him to achieve whatever that you want to achieve in life purpose ya mina and I'm not here to say ku ni ta manager Papa Rhulani vutomi bya mina hinkwabyo there are some people that need my intervention ku ni kota ku nghena ni va pfuna vuton'wini to uplift them to a next level and I'm here to help each and every artist or talent yin'wana na yin'wana ku va ni yi kurisa ku nga ri ku ni kurisa ya mani ntsena so nyamuntlha ni koti ku kuma nkarhi ni va ni vhakela Papa Rhulani laha tshamaka kona ni vulavula na yena hi twanana swo tala o hleka because of a nga swi tsundzuki ni sure ku maybe a ti nwelini and n'wana n'wana loko a nweni munhu wa rivala so lexi mi lavaka la ta ku ni vutisa xona ni ta xi vutisa yena Papa Rhulani ni tlhela ni vutisa na n'wina lawani cause leswi swi nga endleka a ku na leswi mina ni nga ta ku na swi tiva a ni tivi nchumu swi endlekile but mina there was no a concert ya mina so that is the reason why I'm here to talk to you guys na artist ya mina Papa Rhulani happy new year 2023 ho hlangana ka lembe leriwani ra 2023 kwala Joni hi kha heta n'hweti ya January xo ta va yingiseli mse avuxeni ka Gaza Papa Rhulani yaloye ni vuyile xilungwini n'wina vo vulavula se kahle lexi nga ta xi vutisa mina ka va zwithu ku laveka yini kahle ka vutomi bya mina hi ku mele ku ni tseketseleni a ni tivi problem na munhu me ni sala ndhaku ku ve humesa ni humesa yini hi ku xo sungula na n'wina mi fanele mi humesa hi ku na meya ni nga tivisanga munhu ku ni lava ku va tlambi a ni byelanga munhu ku ni ya studio mara mi tshama kha mi khandziya munhu swi swo ka swi nga swona vutomi lebyi mi byi hanyaka vanhu va tima na nghoma ya vula a hi vutomi lebyinene leswi mi byi hanyaka nghoma ni ta humesa ene na swi tiva ku zama ku manifestela ku ve humesa nghoma i timhaka to ni ta humesa single track liya hi yo yi nga ni dumisa yi rhandziwa ku un'wana na un'wana se leswi swo mi le ku languseni se loko no tshama ni ri ku beni ka tinghoma ka ti-hit ta straight swi ri vhiki na vhiki n'wina mi lava ku ni humesa hi mhaku ni le ku chayeni ka swona va le ku tsakeleni ka swona hi swona phela leswi va vulaka swona hi swona ku ri mina loko no tshama kha ni ba yi trenda
every day ni fanele ni humesa ngoma u fanele humesa ngoma a swi ndzi swona ngoma loko yi ri ku beni ya tsikiwa yi tirha hi ku yi le ku tirheni ende lembe leriwani ngoma ya wena yi bukuka 4 yali ya vuxexi gazini ya cina phalavurwa ya cina giyani ya cina pitori ya cina DJ Mfundisi hi ti 4 ta February. So escoach welcome back again na ku amukela kwa vuyini ni khensa ku vonela kusuhani since gina na hi ti 1 ta January New Year. So una vaseketeri va wena va kona la ta tlhela yi share le ka page ya wena lexi mi lavaka ku wena u problem leyi u hlanganaka na yona loko u jikajika vo khona 18 u ya vo giyani hinkwako i cini lexi endlaka sweswi gina swi borha like loko u kha u fambafamba kwa cause loko u famba u kuma ti-critics na swisolo and a wu onha nchumu phela wena cause loko u onhile u fa u ri maphoriseni kumbe u fa u khomiwile mara onhangi mara u le ku soliweni kahle nandzu yini ni tlhela ni rhuketeriwa na mi la ku tiva ku nandzu yini va swi kota un'wana va ku we Papa Rhulani wa thyaka Papa Rhulani nqambi yo ka yi nga ri na mali yo ndla yini hi ku mali ni na yona lexi xi lavaka na xi endla na rhuketeriwa swi swin'wana swa van'watimu ku ri kaka a mi lavi ku ni fane ri ndzana hi leswi mi lavaka xoko ka vutomi bya n'wina ende talenta ya mina talenta u nga siku yi pfarile xikwembu xi pfurile xi nga pfula kona a wu nga ta swi pfala i to fa i ri ndzana wehe u endlaka swona hi ku i na mbilu leyi nga tala mimitwa n'wina vanhu va ka gasi mina ni khensa mina lexi ni nga ta xi vula hi manajeni mina vanhu lava ni rhandzaka va tele ngopfu tani vanhu lava ni zondaku ni rhandziwa hi vanhu vo tala too much since ni va ni sungula ku humesa ngoma liya a hi se tshama hi ku a hi rhambiwi since hi sungula ku tirha la hi ngoma yaliya yin'we that's true ya a hi se tshama hi yima ku tirha na ha ku lavekeni tindhawu to tala se tshika jealous vanhu va ka gasi ende ku na mhaka yin'wana futhi ku na mhaka liya yena le hi ya vona Papa Rhulani a Salema kati mi ni tshama kwini ni fanele ni ya tumbela no a tshami Salema a ni fanele ni tshamile a fanele ni tshame hehla Papa Rhulani a tshami a Salema u le ku basulukeni a Salema a lapeni a ntsundzuku tshama u la mali u nga vi na mali wena ene a ntsundzuku tshama u famba u kombela timali I think a famba swi vula na swo ku Papa Rhulani a kombela mali ka Salema ndzi tshama o yima laha patwini kombela mali wena anti kombela ntswala kumesha sava loko mpengisi ku mina ni ti endle swa mina ni dya savana mina hi mali ya mina yi humaka xikhwameni loko yi tirha leyi ni ngo yi tirha mara masiku vulavula swilo switoritori mi nga swi tivi ku swi ta njhani switoritori swin'wana hi n'wi voni Salema a ni fanele ya tshama kwihi a Mozambique a ni fanele ya tshama kwihi Salema hi le kaya uma Salema ka mi nga hi le kaya le Salema se ni fanele ni hanya hi ku tumbela na ende xin'wana ni nga ni ta fanele hanya hi ku tumbela xin'wana ni nga ta xi xiyino vanhu va ka gasi ni basuruka ni tshama ni basuruka mina kwihi wa ta ni tshami byelo loko xisa lexiya ni tshama ni basuruka mina na mani va tsundzuxa swin'wana wa tsundzuka loko hi ya performa ka Beni Mahingani aka loko siku la ni va nyiketa mali ya cash va ta ku khoma nkuzi wa tsundzuka ne a ku ri kwihi ka mina hi le ka Magumuza ka xigalo loko yi heta lahaya u humese swo hlamba u vekela henhla ivi u endla yini hi Savana ni humese swo hlamba ni veka henhla ka loko u ta humesa inani wa tsundzuka loko ni ku why for endla sweswo ku kombisa ku wena thyaka a wu ri lavi what is brachi why okay that was the sign a yi komba ku a wu lavi thyaka so wata a ni swi tivi naswona xo sungula va tshami vanhu vona ni basuluki kwihi ni ri na thyaka kwihi a va hi hlamuli mi tshami ni vona ni ri na thyaka kwihi mi tshami ni twa ni nuha kwihi hi ku mina vutisani vanhu lava ni tivaka ni yo kula ku vava hi kumeka ka ni pfumala mara vusopfa a ni na byona lava ni tivaka va ta mi byela hi mina kombe u sungurisa xitatimende xexo ku ri wena u yo kurisa kwini ni yo kula ku vava hi vusiwana ni nga ri na munhu wa ni hlayisa kati xikwembu xi langusile xikwembu xi rhandza hinkwenu xikwembu a hi papa mina i papa hina hinkwenu mara wehe loko i na mbilu ya mimitwa i to fa i ri mbyana xikwembu a xi hlamuli munhu wa mbilu ya mimitwa serious vanhu va ka gaza u nge tivi lexi va xi lavaka ku vulavula yini vatsundzuka nhwanyana un'wana u tshama ta ka wena a fika ku wena Papa Rhulani a wu thyaki ngopfu a thembisa
a ni hambani ku xavela byala ni tshame ni thyaka kwihi mina mi ngo rhandza ku vulavula ni fe ku duma hi ku na n'wina mi ta ku ka mi rhuketela mi ku ve humesa xo sungula mutswari wa wena a nga bebula wena a va domi hi ku suma a tikhombeni wa va nga humesi nghoma ya xile kuweni or na loko mi ri na probleme na mina ni ta fixera papa wa wena or mhana wa wena u ta hamba u vutisa vona ku mhani mi ya humesa rini na Papa Rhulani mi nga ti mi ta ni borha mi a ni onhelangi munhu humani ka vutomi bya mina hatlisani mi khomayani wa mi huma ya moni fulana kota ku vona light nyana okay so okay vulavula ende kuna yin'wana ni kuna yin'wana ni nge yi tivi leyi ni balafu na ya kha yi vona yi mandranga ni lunghisa lawa ku ri ku va na light nyana laha nga kona nga ku sekula ku na pfula so weather ya change fast weather ya June ya kuna yin'wana kuna yin'wana u ta yi bala if yi yele ka mina kuna yin'wana kuna miza wun'wani wa hala ka mhinga miza loyi ne u endla nga wa nrhanda ka sangu loko nrhandini kuna tivhiki ni ta n'wi vula straight kwala ku a swi tshika a nga ha phindi Simon Fokisi wa ka mhinga u endla nga wa nrhanda ka nrhandi ni ve ni ya nkuma le khona 18 n'wi vutisa kati a ni bayisa a ni komba tivhidiyo leti a bayisaka vanhu ka nthemendele kasi kuna letiya a yevulaku kuna tin'wani futhi ni nga point ya leyi nga tshama un'wana a ba yona ve hi ngo vona Papa Rhulani Salema ye Simon Fokisi kati mi ni fanele ni ya tshama kwihi ho Simon Fokisi mi chayini mi va titlambi ta n'wina Simon Fokisi wena wa gay ni nge ku jikajiki enda ni ku chavi Simon Fokisi wena wa gay a ni xi ta vala mina u vi u va na tinghoma u nga yi helo se u lava ku salasala mina ndhaku hi namba mani a ni wa ka n'wina Simon Fokisi i rivele ku tshami u tsutsuma u siya cheri ni ri ndhaku ka wena swi ta phinda futa huma ka vutomi bya mina Simon a hi mina ni te mi chacha tinghoma ta n'wina mi nga yi helo i ku rhandza ka Xikwembu kumeka ni dumini mina loko mi nga dumanga mi dumanga leswi mi nga foseli u nga jeleze munhu un'wana xo sungula munhu a ni yevulaka hi Philani i munhu wa ku hala kaya loko leta swi vona ku i mkhaya wa mina a fana ndla yini a seketela mangoma mari ya khomelela ku hi yena se a teka mukwana a tsemelela ni tsemelela a yevula va kha va hleka matiko lava nga kahle ni ta ku bye xin'wana wa vona team ya hala ka hina hinkwayo ka yona vanhu vo tala va vulavula maporosini loko a nga humesi yin'wani u tlhele dyambyini ra yini a ni kota ku twisa ni zina byemisa un'wana ku ni tlhele dyambyini namba mani ivi ni n'wi byela marito mo wena wa mhaka ya mi ya humesa misika mina na wehe Simon Fokisi huma ka vutomi bya mina na thimela ya kwala zon'wana vo famba va vulavula hi mina loko va twa porosi a ni ni xihungwana mina a ni tshama ni kombela nchumu ka munhu ni dya nyuku wa mina swi mi tsandzini humani ka mina mi lava hi ka mina a va fanele va tivisa va vula ku va na problem yi na mina hi swo sweswo okay loko va na mali ha va hakela mara hi la ku tiva nandzu hi la ku tiva nandzu mina mi nga ni tumbeleti endla yini tiva timhaka ta wena ta vutavali Simon a ni geyi mina u nga va phindi na siku na rin'we a ni ku chavi Simon wu ku tsandzini music se u la ku sala mi ndhaku Give me that scotch. Guys, the purpose of this life, it's for me to clear because kuna man botala banga vulavuleni ka swo tala. So mina tangu mi vutisa swivutiso kwala one, ni teka swivutiso ni vutisa ntlambi nda swihlaya loko ri swa hlayeka, nda teka the request if tikona. Na ta ku mi n'wi vutisa Papa Rhulani because xin'wanyana phela mbi hlangana munhu ambi ku doropeni. Hey, Philani kwini Papa Rhulani? Ulava yini na twisisa ku swin'wana mi swi vula out of love ne mara ku na this question na swi vona ku leyi na rirhandzu leyi kasi mi humesa rini hi rini Thomas Chauke humesini dokodela Thomas Chauke hi rini why mi nga vutisi dokodela ra music lava nga vakulu ka music Papa Rhulani xihlangi i just 10:30 khale he will be 31 u nga ri khale
It just wa sweswi Papa Rhulani a mukhalabye lexi hlangi lexi naswona tinqambi tingani xihlangi lexi nga phikizana na xona lexiwani tinqambi tingani Rhulani Comfort N'wayila i xihlangi tinqambi tingani an ali nqambi ya mina ne ani ali ni nge yimeleli nqambi ya mina loko mi fiki mi yi rhuketela u fika u n'wi chingela loko o va a byi dini byala i ta kuma sweswi na wena u nga apply ya swona ene a ni condoni ku ri a rhuketela Papa Rhulani kambe u nga fiki u n'wi rhuketela loko u rhuketela a nga rhuketeli u ta kuma swo hundza leswi u nga ta u swi vulini wena because in most cases ni swi vona hi matihlo ya u ni mina rhuketela a hi ri yini ka siyandani ku humisa swin'wana crowdini ka siyandani hayi wena Papa Rhulani munhu swi ku n'wi xingeleni se Papa Rhulani a fa endla ti-artist nkarhi wun'wana na toho ta hela mbilu i munhu phela miyisa loyiwani i munhu phela miyisa loyiwani vanhu va ri dokodela na Papa Rhulani a va fani loko ku ri ku a va fani dokodela Thomas Chauke na Papa Rhulani vo tlanga rugby dokodela va tlanga cricket a va yimbeleli music lomu twaku xipikareni mbangi leyi mi dzahaku mi kuma na hi swa va ngo vhika mi kuma fole ra RG mi ri tsamela le xikarhi mi chela mi vhika because loko mi ri ta straight ri mi endla nga ku mi nga swi voni ku humelela yini naswo a hi va vutisi kasi antivi ta tshama ka hi va byela so a mi ntlambi musmi and mina phela wena mina ntiva you are an artist that entertains the crowd mina ntlambi vana va yini no and not the volume ku le ka volume 1 le ka volume ende a ku na ve album a xexi gazeni a yi tsala volume yo a ku na ve album number 2 number 4 number 10 ku komba ku mi rhandza ngo swilo famba ni mi ya humesa mi huma mi seka mina ngumoni Salem a ni fane hanya kwihi a nhoveni mi ta ka mi nga ni voni kasi wo tshama ku wena u tshama ka huma kwihi kasi mina mani swi tiva fa tshama xitomboni u nga fa tshama dididi kumbexana a fane a tshama ka vona a tovo wani a fane a tshama ka vona kumbe fa tshama kwihi ni fane ni tumbela na wa ni fane ni tumbela wa mvenda ngumoni Salem ku na ndu a le kaya a le kaya a ta tshama kwihi a ni fane a tshama kwini hi byeleni mani va tima va na mona swin'wani phela ni vona ka basi kwa wa nga wisi Papa Rhulani ni vona Salem ka basi loko a kha basi loko Salem ende sweswi hi laha mina ni le Joni le rin'wini ya mina wa switwi ni fluyini Joni kaya na tshama loko ni swi lava a Joni na vuya loko ni swi lava rumu ya mina a ni bori munhu hi laha mutini wa mina lowu a ni bori munhu mina hi laha rin'wini a ni bori munhu mara mi le ku ni beleni ka huku ka comment leyi u ta hlamula hi wulu tano va ri a va fani hi manege na ti-level a ti fani na leswi va nga swi fikelela a swi yelani loko n'wina mi nga se lava ku a humesa a hi nandzu mara don't compare our doctor na mfana waloye munhu mbutisa ne loko mi ku Dr. Thomas Chauke ni nga n'wi khomisa Papa Rhulani Dr. Thomas Chauke is an artist in ntlambi na Papa Rhulani is an artist wa ntlamba so loko mi ku ni nga n'wi compare na dokodela it's fine sorry n'wina mi twa ku nga ku maybe a ni fane nga n'wi compare na dokodela it's fine mo hi byela ku hi n'wi compare na mani hi byeleni ku hi n'wi compare na mani problem ya n'wihi vanhu va ntima mina problem ya mbilu yo biha ene guys vo tala a hi lo hlupheka hi hlupheki kusuka andzeni from the heart since u feyila ku lava ku appreciate na ku bela munhu un'wana mavoko swa ha to ku xanisa evuton'wini ende na yena u ni bye xin'wana i rivele ku mhana ye vo ta na yena laya va tele nguva nga ta na vona phela hi ta mi tivisa xin'wana phela mhana we vo yo ta na wena kwalaho a wa kona kwala mutini walowo wena wa switwi huma ka yena fox a humini ka yena va ri yena va ri munhu wa ntima wa tika vanhu okay guys va ri n'wi compare na lekere ne esports a hi ngheni ka mhaka yo yaleya lekere nandzu wa mina ka lekere u tivaku wena ngo mina nga wu yendla u tiva yini wena nandzu wa mina ka lekere yimani vula xin'wana ku komba ku vanhu lava a hi ku twisisa ku hi ta yi vulavula njhani mhaka leyi lekere hi viya ka evhete yin'wana ku hala kaya ne va leta n'wi ba ni nga fika ni ala ku la ku performa hi ku kumeka a kha a charge ti 1.5 one com hi le vengeta u ta ku fila u want laya vengeta ni ku fila va n'wi khoma hi swibajana va la ku ba ivi ka mina a ku ri hi Monday ya kona loko se hi vuya hala Joni a endla yini a ya tivisa ku no
Papa Rhulani a nga ha ri na manager a ni la ku famba ni boha hi vanhu nandzu wa wena mani wu tivi mina na yena phela na mina okay mo ni basisa nandzu wa yena na yena mani wu tivi phela mo mina me ba mo ni swi tivi phela vo ni basisa na swi live leyi u ta yi vona lekere helekere hina na nde kumbe woni ku mina personally a ni tivi nandzu wa mina ka wena and wena no loko wa ha tirhela Papa Rhulani ni tlheli ni recommenda Papa Rhulani ku ri a nyiketiwa swo tola from Shoni M Skin Products ku ri mina ni na rhandza a ni ku fonela wena ni tlhela ni ku khensisa hi mitirho ya wena leyinene a wu yi endla na Papa Rhulani swi ya tshama hambi swi ya tshama a simple kitchen a nga ku hlamuli nchumu but a ni ti never ende se va langutele mina ku ni ta teka swa mina swa wena swi ni ngo yo swi zama mina aka Shoni ku ri Shoni endlela Papa Rhulani swi swa so ivi Shoni a hoxa xandla that's why a ku sunguleni intention ya mina ku va ni tirha na Papa Rhulani a ku va ni ta fika jet mali mina na Papa Rhulani mali hi endlini sweswo mo ni nga chivi tigig letiyani ende mo ni mi byela tigig letiya hinkwato le kaya a ti ri na mali ya kahle leyi nga siya Papa Rhulani a ri happy na ndyangu wa ka vona wu ri happy leti nga endla ku na mina ni tiveka ndyangu ni tlhela ni kota ku tlela ni dini ni nge fiki ni ku Papa Rhulani mina a ni endlangi nchumu hikuva kha ni tirhisana na yena ni dini and then I repeat ni hanyini not necessarily meaning ku ri a ni nga ri ku hanyeni but the combination itself life famba kona we were being paid ni tlhele ni vula ni ku ri loko ku ri ku u manager a hi bombiselele ti-invoice I have a lot of invoices mina ni manager ro tirha invoice a ni tirhi leswiya swa ku hi ta mi nyiketa tibiya ta yi 12 hi ta tlhela hi mi nyiketa na tiayisi hi ta mi nyiketa na 1000 a ni tsundzuki Papa Rhulani mina hi scotch a ni tsundzuki ni tshama ni tirha na wena ni ku holela mali le hansi ka 3005 timali hinkwato leti taku beside ang na inata account 2 ka account le n'wana ni fanchela ni ka home benda che 3.5 ka n'wana me vika che 3000 na hakela muchini ni nongola kwala kutsongo that's what I know antsundzuki hiku ntsundzuka loko hi ta hambana na yena meza lowani se na ta basa va seketela va va rasi wena loko hi hambana tlhelela ka lekere and sisi bolini va tlhelela lekere no why ni fanele tlhelela no why ni fanele tlhelela xo sungula aya ku pfuna mina ku tsandzekela Philani yena a nga byela mina ku ana ha ku lava hi swona se mina ni fanele ni fostela ni ku na ku rhandza no a swi ndzi swona hi yena a nga jikela mina a ti byela ku mina ni ta wa se hlupheka ni ta hlupheka se swi jika swi jikini kuma ku la xikwembu xi nga pfula kona u nge swi pfali swi nge pfaleki ende swi na difference leswi a ni ku a ni hanyisa swona na ku kumeka ka ni hanya na Philani hikuva va vulavuli vo tala va ku he i hambana lekera swi tiku yi nge chayi kahle va nge lasti u ya ku hluphekeni vete December nge heli January yo hela nyamutlha January namuntlha ya ka Good Friday u ya ku hluphekeni he u jikeli munhu loyi a nga n'wi pfuna swi ku tluka chakala la nga ku hlambisa mitirho ya xikwembu vana la one side lava ni rhandzaku phambeni ai vutomi bya wena yimani ku vulavula ngopfu yimani ku vulavula ngopfu swi nge mpfuni nchumu mi vulavula hi mina ku biha ka mina ni le ka n'wina twala va ri manager midini a mi hembi a ni nge mi hembeli phela ina loko hi charge mali leyi hi charge mali yo khomeka ku dyala tirhaku 1.5 na buruku i xavi na buruku i mali ya 12.5 na marhumbu ku dyala tirhaku mi hlevela la dyaku na loko u twaneka ANC va ri lockdown u le ku tirheni munhu waloye unge la nga tirhi ku mi n'wi vona nge dyi ku dyala tirhaku so scotch a hi ndleli ka leyo ya lekere hi basini cause va tlhelela ka yena a ya ku pfuna ntsundzuku to la ku pfunisa ni pfuniwa hi namba mani hi yini futhanala no la leyo ni pfuniwa hi yini ka munhu yaloye wo n'wini okay a hi pfali ya lekele stylist former manager a hi pfali yaleyo hi ndlela mahlweni kuna liya ya ku veri hi fanekele ku va na hi fanekele hi suka ka Salani ya lava munhu un'wana a hi chayela hi mhaka ku ri Salani u controliwa hi lekere and antsundzuki ni swi tiva sweswo mina vanhu va vulavulaka yile ku vulavuriwile leswi swi va ti vulavula se ni kombela wena u ni byela ku wena loko mina we hi sungula loko hi tlhe hi hleketa timhaka to endla project wambirhi u tola ku yi endla ka ma-project wena la nga ta ku chayela i mani Salani ni u langi mani wena i Salani kahle a twa na swo kahle ka swo sweswo i Salani la nga ta chaya project ya Papa Rhulani i Salani producer se ku va na swivulavula ku va na swivulavula a swa ha ri ku tsakiseni swivulavula okay
Papa Rhulani ve a tata humesa ngoma mara anga tina yena yaloyo kasi i nyimpi ya yini ver a tata humesa ngoma Papa Rhulani mara anga tina Philani nyimpi ya yini mina hambi no ya studio anga no vitani Papa Rhulani a wu to ni khuza sweswi nga ta swi lavisa swona ngoma yena nila a ni dumisa tingoma ta moni tivisa xin'wana mi tsakisiwa timhaka to swa ku munhu a ni endle ku ni a ba ngoma ni hoxa vito ra wena hi lero pese swo wo dumisiwa u nga ri na mintirho xikero wo dumisiwa wo dumisiwa mi ta ku he yini Papa Rhulani ku swi ku tluka chakala laya a hola ku mina ndiyisa hi mi tsakisa swin'wana loko hi za hi ta khumba vito ra wena a nghomeni hi ku pfuxa ka mikumba leyo hi fingeleli yo tala so okay hundikale scotch a hi telanga ti-beef hi tele ku basisa vaseketeri okay loko ha ya mahlweni ku na ti-issues to tala vanhu vo tala va tikomba na ti-problem va ri problem mi rhandza ku vulavula a ko va hi ku a ni n'wi vulaka sweswo a hi n'wi mi tlhela ku mi vulavula hi swona phela sweswi mi twaka hi swi vulavula hi va kha hi hlaya ka ti-comment hi le ku hlayeni ka ti-comment loko mi twa sweswi swi vulavulaka a ni swi teki swi suka ka mina I don't even think about the guy mina ni swi hlaya ti-comment sweswiwani ve ri fakani ra mina mi ni dumisa se naswo sweswo ta ku he wena nini ku ri ne hi faka vito ra yena hi byeli vito ra wena ta kota ku dumisa hi byeli vito ra wena ta ku mina ni byele ku ni nga ti studio because vete Papa Rhulani leswi vulekere u tsali status a ku ri ya Papa Rhulani a vuyi studio mara a nga ti na yena ya ni studio ni ta fika ni endla yini ku a ni swi koti no chaya mina a ni koti nchumu se ma ni dumisa hi tingoma mina a ni huwelela tingomeni and a ni huweleli tingomeni a ni risimu ra o Thambo mina ro Oliver we Thambo a ni huweleli tingomeni mina a tisi vito ra yena hi ta n'wi dumisa so okay yes coach hi leswiwani Good Friday u rini ka vaseketeri va wena Good Friday obviously ka thawusiwa ne tikhwenti ta tsemeka hi leswi a ni chuwanga hi ngoma ezongu a sweka vuswa byi vupfa byi ta dyeka xixevo xi kona xixevo xi kona u nge tleli u na ndlala enda di marhumbu amadyiwa mina na vazalekere ku dyiwa xixevo xa straight okay yeah okay so guys yeah hi ta va hina hi ri ka Philani the producer hi ta va hi karhi hi ya endla projects ta hina aka Philani the producer Philani the producer u ta va a karhi a endla na a single track leyi nga ta va yi feature Papa Rhulani andzeni ya Papa Rhulani feature DJ Mfundhisi feature Papa Rhulani va hlamuseti yona ku collaboration ya wena kumbe ku sungula ku yivelela munhu a ngomeni ku ta ku ri mani hi leswi swi nga tshamisa xiswona sweswo inani DJ Mfundhisi okay leswi hi nga eka mungalonene loko leswo na le moyeni va byeli straight ka mungalonene a ni va ni vutisi straight ni va byelini u navela ku la ku tirha na mani hi music yeah ni ku DJ Mfundhisi thank you DJ Mfundhisi xikwembu xa mike ku vule hosi mi titwele ta n'wina lexi mina va ku la ta xi vula hala ku ta endla swa ti-beef swo swi nga make sense Papa Rhulani u wini Joni wena u nga ta vula wa Papa Rhulani tana a thembisa a Joni Papa Rhulani la tshama kona u ta n'wi fonela tinambara ta heti kona ne le ka page ya yena so going forward ne lexi mi lava ku la ta xi tivisa i ku vanhu va ka Gaza ngopfungopfu n'wina va ka Malamulele ve le Giyani vatswanyana va behave ve le Giyani special Malamulele na kwenu huma kona le ka hi vo va ndlela ku thuma va joni vona special loko na ka Makuleke futhi a va navelele swinene why watalo bela wena suka kona hapa va ku navelela ni endli hiti leyi va ku ri ku duma ka mina a va nga swi languselanga damani u ta endla so se van'wani va twa ku vava milomu ya vona yi tlheliwe madiviriviri va yi cheliwe miriviri na timbilu ta mahlwela na timbilu ta mitwa guys tshikani ku va bitter lexi hi faneleke ku vulavula ta xi endla na Papa Rhulani na swi vona ti-producer ta swi lava ku chela Papa Rhulani but then guys a hi nge to duma hinkwenu the guy is talented ma swi vona n'wina that's the thing that we cannot hide i sweswi hi nga ta hi nga swi tumbeti but lexi lavaka ku la ta mi basela xona mi xi tshama kha mi xi tiva ku se nyamutlha mi te Papa Rhulani mina na yena hi nge yi kule i xipandzahloko mo ni byela swin'wana ma vona mina na Papa Rhulani mina vuxaka bya mina Papa Rhulani
byi fana na bya wena na relationship ya wena leyi tshama u karhi biwa i chava no ya kaya hikuva swi ta ku loko ya kaya ku hava swo dya wa swi ta ku loko ya kaya mi ya ku langutanini a ku na lexi u nga ta xi endla cause na xikolo wa chava vuxaka bya mina na Papa Rhulani byi fana na relationship ya wena ya abusive yo tshama i karhi biwa i xavelela lo n'hweti yi hela va ku xavelela hi mali va ku xavelela na pizza ya 40 rand i vuxaka lebyi hi nga na byona Papa Rhulani a ni lebyiya bya wena a wu byi voni u vona bya mina Papa Rhulani bya byo mi ta hambana wena relationship leyi mina na Papa Rhulani nga na yona yi fana leyo ya abusive master why ni fanisana ya wena hikuva wa swi kota ku kondzelela na leswi n'wina mi swi vulaka swa wrong hi Papa Rhulani na swi kota ku swi kondzelela mina and loko swi kondzeleleni and I'm fine Papa Rhulani leyi xipantahloko damani u ta fika u londa mali damanini a londa mali ni londa mali u tshama londa mali ni londa mali kwihi ka mani naswona ni londa mali ka mani kwihi mi vulavula ngopfu problem ya n'wina hi wihi munhu la ni londa mali mi vulavula ngopfu problem ya ku mi rhandza ku we mafita ku va na ku kumeka mi ri ti-artist na vo n'wina a va yimbeleli hi ku mi tshama ka mi ku we huwa mi hi kota ngopfu mina mo tlhela repeat ni fana na wena sesi ka relationship yale ya wena ni fana na wena sesi ka relationship yale ya wena yo biwa na hi mimpama u sukumetiwa wena ni hansi u rahiwa i karhi i kondzelela ha fana cause na mina ni mi Papa Rhulani nga kahle swi ku vona mina no kondzelela mina na wena ha fana hi va mukondzeleli mina na wena xin'wana xa ku lexi va tshama ku vulavula ngopfu swa fana hi ku yena laha mutini swi dume ku a hi wa kona xin'wana xa ku lexi u ni ku bye xin'wana wena mana we va dume ngopfu a va yimbelela phela va dume ngopfu mana wena a va yimbelela ka tikhombeni a ku xile ku wena va ya duma hi timhaka to jola na mabentene u nge hi byeli nchumu va nge hi byeli nchumu choose those who give you trust and carefully be caring be loving be creative but also be careful thank you for that advice Benjamin the plug and then magilesho ra Thomas Baloyi the twins urilesho ra the twins and then Chavi CMC akuyanza ka yurika wena CMC wena ndakufonela una heta live even then eba ku nebotiani akha ba bona ko ba ku CMC problem na pride yo loko mina ni ri live you don't want to interact but only when we are live you want me and expect me to interact the CMC utom bya mina shem so okay yeah maka kona yaleyo Papa Rhulani o ta va kha a humesa single ya yena o ta va kha ra humesa after single ya yena o ta va kha tirha na DJ Mfundisi o ta va kha a feature ti artist leti nga ta kha ti ta hinkwato mina as manager Papa Rhulani ni ta va ni karhi ni promote na ti artist that the artist you are welcome to come here ni ta fika hi ti artist leta titsongo tanani Papa Rhulani le voice kona lawani yimele n'wina so tshunelani kwenu n'wina mi lava ku la ku tirhisana na Papa Rhulani n'wina mi hleketa ku mina ti idea bring those inputs Papa Rhulani kona ka tinsimu ta n'wina n'wi featuring kona Papa Rhulani is now available for ku tirha na artist yin'wana yin'wana ku tirha na artist kusukisela ka Benny Mayengani ku ya ka Mr Post ku ya ka Vumapela ku ya ka artist kwa to duma Shongi Rangani Prince Rangani Dr Josh Rimani the artist ta Xitsonga hinkwenu Papa Rhulani is open and available to do the collab to feature on the projects hi karhi hi kurisa Xitsonga hi tshika ti beef loyi a nga ta va a ri na beef kusukisela sweswo I am warning you ni nge fiki ni ta hi beef ya straight ni ta hi beef ya doki yo ka yi nga dyeki tata hi nyama leya doki yo ka yi nga dyeki leyi u nga to yi voku inyama hi beef mara yi dyeki xiharhi xo ka xi nga dyiwi i xiharhi xo ka xi nga dyiwi lexi ni nga ta endla xona mina sweswo because se mi ta va se mina I don't want to reach my limit so guys for you guys ama vulavula hi swo tala Papa Rhulani loyiwani u kona Papa Rhulani loyiwani is happy is healthy thank you for ku va mi ve mi wa kona ka this live ku va hi ta mi basisa and then nge za ni pfala ka ngoma leyi mi yi vonaka kha yena na Papa Rhulani a nga humesa ngoma a hi swi tivisi sweswo ka tingoma hinkwato leti mi nga ti humesa ni leti mi ngo ti le studio kwa mi nga n'wi teka mi a chaya kona a hi swi tivisi sweswo the project leyi fanekele ku Papa Rhulani a yi chaya va hi tiva hi leyi na mina nga ta kha ni yi tiva I repeat Papa Rhulani project yin'wana yin'wana yo yimbelela fanele ku yi endla loko ze nga vi na mina then a yi tivi ye le patwini and na swi ta ku swingomangoma ni kaya swi tata swi tele cause Papa Rhulani a nga va yi studio swo kuma 5-6 mi kha mi xa byala a famba a ya mi ku a hi fambeni hala kha mi swi ta mi ya studio swingoma sweswo Papa Rhulani loyi a hi swi tivi the only tracks leti nga kona hi leti nga a studio xa Salani leti lava ku produciwa leti nga ta feature DJ Mfundisi teto tin'wana tingoma teto i ta n'wina
mi nga katsi vito ra Papa Rhulani, because vanhu vo tala mi lava ku lava ku duma hi Papa Rhulani, vanhu vo tala mi lava ku lava ku to dumisiwa hi Papa Rhulani. So that attitude must come to an end, and I mean it must come to an end. You guys, you are desperate ya ku va mi kuma fame and mi kuma ndlela wrong. If you want to work with Papa Rhulani, ni mina manager ni foneli in hlamuseta, I give you the terms and conditions, then I give you my artist. If ungilava vhiki kwari nda n'wi deliver ka wena, mi endla project leyi nga ta tlhe yi hi vuyisela mali hi kota ku tsakisa Matsonga. So leswi swo veri Papa Rhulani khoma ti-peace job mo jamuka, peace job on nge studio swiko sweswo. Why mi nga mikisi swa n'wina? Ve ni khoma peace job Peace job ya studio, peace job ya kona ni khomise mutswari wa yena. Why va nga mikisi swo dzaka ma? Okay, ku na ti-request la, mo ni teka ti-request ke. So with the group there, I'll try this request and the other request. Request on me with some chakula kwenda menemen. Request on me with some chakula kwenda menemen. Mara men ran ngoma dia. Hai, jangan kolon. Hai, Nami to kupa. mina, gue mina. Anu kombela ku, anu ku mina, gue mina. Anu kombela Papa Rhulani. Ya, como gue no tuh kelan gak Entonces, Problema itu. reta, no problem lo gue no tuh. Like como nga kuda tuwa kise tuwa na nga kuda kise tambi. Thank you guys for tuning in. So talent update kama kami kitu mga page raya na Papa Rhulani. Ewan din dito. Ay, muna mina ito ba sila diwa mina sa kote ng pesa mo na rata ako para mo na one side. Naman rata ako pesa mo. Kahit rin magagawa kung jamal ko ito.